Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longi khobor bamta kasngi. Hadin gajing yo khobor basnosi e gajing klatno upo Benedict 16 bala shong that kabalong gajing du kabakrau. Nagaliang kanyam Catholic jong gajilan niam ba shilong kala pelong ye gajing ngolem ling bagi jing duai halagi jong ki shnat niam bat ki balang shnong. Ki pai drungai Catholic hajila Meghalaya ba ki lai tili ki jilan niam ki la pha ka kerwo ngolem shanong ba Vatican City Room. Ka Kinhon Catholic Association Shillong Archdiocese kalalum jingyalang ka ba kirki haying bishop bar gajing ngap jar ka ba arminin. U President ka Catholic Association uba J.A. Lingdo u ay ka kubor ngolem ya gajing no upo Benedict 16. U Archbishop Victor Lingdo ka jilan yam ba Shillong ula ay ka kerwo ngolem. Hagani ngasngi lai puway tarik jong bena Desember arajar puar. Bakut jogani gasnem arajar puar. Selamat kre ya usnem batamai arajar pulai. Hendak kendet nyeliyo penban kubur kaba snusi nagabenta kabalang Katolik jengi selup kepertai bau pop kuat pop Benedict Kandrio laklat no dengan Islam partai. Bad nyeliyo jing tip ia kani mentagasngihi mene pod step na po room bad ngidap dengan jing snow si jing so kendet. Tengah kani ngopor kerteng jong ai stay sesep shalong jawai benong stein i pen pau kanjing snolem nakabenta kanjing du no yau neu kli do jong kabalang Katolik bala shong thai pop Benedict Kandrio ulang we nak pa ba khoi ba kham kerpang long kerpang kanjing start blay jing start theology jing start ruban penia ya kabalang tiga ni kapor rengkat baka jing ngolem ni pai kata ka kubor ban ni duai naga benta ka men sim jumu bau nyo ya ka jing cha thai bom chukot bat baun poi suk shepening bat un ya sai ru naga benta ka balang Katolik shitlup ka pertai ka barang jungi hang ni ka ai chadai si jungi jawab anongstein den anggarpa namar kata ki prabangai ki lok jar ban wailem na ka banta ka ni ka mesim jong pa bakhuat Pope Francis kan riu bala chong thai bala klat no menta ka singi namar kata ki pai ru shu play bonis nei ya ka ni ka mesim ba ula klat no ba ni dwai ru ya ka balang pa ka ni ka por baganang yach kamat rengkat kebor ke jingger khu jong blai tai kan rat sashisin ai ku blai ke jing solem ya baro ahi haga balang Katolik jengi ya shim ro kan galat kalong ro kan jing kemela sha ka si sedang sedang matamai tungin sedang da kata ke jing shani au blai ban long snam jong ke jing ko jikia jing kemen ke jing sup ya baro ki jing gisam kilong palo kemi ikon samla kiling dok keruniam bari baro ublei unker ku kerdo ya pi baro mentakas ngidap dak jing sosi ke bakrau hadin mengiyo igani ka kubor bau pop Benedict Kandrio brasong thaj no nakakam ka bobat baro kata ulaklat no menekasngi bat mario igani kubor kom ka balang bat ki pai rungai jong ka Shillong Archdiocese Catholic as ngidap dak jing sosi ka bakra bengladu yauni unong sarai ba it e jong ka balang ubangim num nak ban klet ya ka jing it balang jong u bat ka jing kwa jong u ban pen priang ya ka khobor baba khnang ba ka jing hikai niam kan long ka bakhlan habro ka balang solosa sitlop ka perthai badap lo tanah ka mesim jong ka jing it bat kejing bahas sudah ini nomlak ban klan ya bat kejing kai jung ten mat kadau habang ladu no ikni ke mesim kodor na kalian jong ka Shillong Archdiocese Catholic Association haka kerteng jong ki pai rungai baro ni fa ya kini ka kubor sulem
sok pa bakhu be jing Pope Francis kum kadak kajing don bentalam ya kini kajing tu no ya kini kemesim kodor bat to ble jong kajing in kajing snei ublari ublada ubla sumari u babla pelong u syakri babha ubla yai tre yai ne haduk ka bakut ka klep man un ayu ya kajing jatat ka babam cukun